بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما والحقنا بعبادك الصالحين. اللهم ألهمنا رشدا، ألهمنا الإخلاص والصواب في أعمالنا وأفعالنا وسقناتنا جميع أعمالنا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ikiwa ni siku nyingine tena ndani ya darasa zetu, kama katika siku ya leo tutaanzia katika mstari huu, tusoma na huu na kisha hii mistari mitatu iliyobaki, basi kila mmoja wetu atahitajika aweze kusoma kutoka kama zoezi. Bismillahirrahmanirrahim. Fazumetu wafataten puan ain fataa fataba aba sin fatasa abasa ain fataa dal fatada ada lam fatala adala ain fataa lam fatala ala qaf kislatin qin alaqin ain fataa min fatama ama dal kislatin din amadin ain kasla'i nun fatana aina befatatin ban ainaban ghain fatagha befataba ghaba refatara ghabara tezmatin tun abaratun fefatafa ain fataa fa lam fatala fa'ala qafataqa tefatata qata refatara qatara tezmatin tun qataratun qafzumiqu tekaslati quti lam fatala qutila qafataqa dal fatada qada refatara qadara qafzumiqu rekasrari quri amza fataa quri'a. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.